بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله tiada kita bimakrimu syai'an wa ma'inin. Diretso kita si pengajian te yani tafsir ngedok kita dalam buah surah eddo itu sisi mana miaan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun siko itu gini ba inte manahan te babal lumabe ini kita in ad-do'ten in suratul Nasr Rasulu si suratul Kafirun menjadi suratul Nasr. Ini surah ini Makkiyah atau Madaniyah? Si surah dalam Quranin banggai Makkiyah banggai Madaniyah. Tuh si itu aku dengan serannya Madaniyah. Sebab kau kamu tertileu ini atas tapi masih mana iu atau mana balik bang ini mian surah Al-Kafirunin atau surah An-Nasr atau surah Al-Falaqin bang Makkiyah ke bang Madaniyah ke nah pain bi Makkiyah Madaniyah rong coba dulu buah sa malaikat ini seperti khilapan saus ni apa inte pinain ini makai segin duk ini dalam Quran lu ni ang dulu surat ente Makkiyah atau Madaniyah. Si ayat Allah Subhanahu wa taala sepenagnaan surah ini nen idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Si surah ini pinaturun Allah Subhanahu wa taala si Amul Fath. Ini am pangaluka. Si tahun si kawalu aman hijrah. Aman paghijrah paglalin Rasul sallallahu alaihi wasallam tuju Madinah. Wa ayhangkan paturun in ayat ini sebut terus masih insyaallah sungsungnyaan. Satagnaan te idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila teka daagan Allah abad Allah Subhanahu wa taala hidup pangaduka. Manahan tero idarus kemam wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Takitenu o Muhammad in manusiain yadkhuluna fi dinillahi afwaja fa'asik yan si agama Allah taala magbaan-baan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir magtasbih yo pujiun Allah Subhanahu wa taala duk sarta magpaampun kayo tujuye innahu kana tawwaba matan in Allah Subhanahu wa taala sangat pangangampun. Dumay sangat ngampun sangat pangangampun. Tawwaba sigatul mubalaghah. Hek kamanamalan. In Allah Subhanahu wa taala ngampun sige mundu si manusia. Balikante idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila tek katabang Allah Subhanahu wa taala hinduk daaganin duk pangalukahin magmaana to situ en nasrullah yani taslitullah ala nas yani bangniya tinabangan Allah Subhanahu wa taala dambua manusia wa nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sidaagan nilai
iyan magmakna usab si nasr. Makajari usab iyan pa inte daagan atau tabang Allah subhanahu wa ta'ala tuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal andang ne taparehelo dan bulan pe. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam nusirtu birru'bi masirata syahr. Tinabangan niku, katabangan niku Allah subhanahu wa ta'ala tinalew ni kuntarahin dan bulan pi amban ketika ko. Jejek ni pangatean kuntarahin dan bulan pi tegelnen asal anda bisa saling kehalanden. Iyan miza pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi itu nasr ini tabang Allah subhanahu wa ta'ala wal fath pangaluka. Wauhin tu itu al-atifah. Mana al-atifah ini patundan si tabang Allah subhanahu wa ta'ala si nasr al-fath. Ubus al-fath tu ma'qub si nasr lay. Ini si pa in tabang lay. Ubus in nasartu daagan. Tabang Allah Ta'ala ini nih bayu ang tabang. Ubus tu si al-fath tinartantu in pangaluka. Ini Fathu Makkah. Poon atawanan ginisan do ambang ini tabang Allah Ta'ala lay. Hangkat inalenan niya al-aqful khas ala al-am. Kaya in nasarin ma'nanin am si kemon tatabangan ubus panutuk ni panabang ini pangaluka si Makkah. Kaya sa firman Allah subhanahu wa ta'ala tanazzalul malaikatu waruh magsiruaihan ini me kamalaikatanin si Lailatul Qadar panutuk ni si Jibril alaihi salatu wassalam tinya tinartantu bu paral si Jibril aman malaika tinartantu pe sinabut wa Allah subhanahu wa ta'ala si pekerjaan kahje pa inte si Jibril alaihi salatu wassalam sinabut tu sabab Allah subhanahu wa ta'ala tu itu in pangaluka Makkahin ini tabanan hajar usab daagan pangurung Allah subhanahu wa ta'ala si pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ma'an idza jaa nasrullahi wal fath. Bagi saya ini makna pa inte al-fath luka pangaluka sin Makkah demikian nya tu alif lam ini al-lay pa inte al-dhihni. Pag tumipaasat dalam kok bang pa inte al-fath pangaluka yene pag tumipaasat dalam kok bi wa in yene daagan lay in pangaluka wa Allah subhanahu wa ta'ala ini Makkah. La isian si anu lay yene alif tu lam lay. Tu situ wa hangkan luka in Makkahin wa hangkan paasat Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah ini sebabnya. Si tahun si ka walu pada sabot tan sini lay iyan pangalukare Makkahin paaset si Makkahin taga sababan si tahun si ka-6 amban hijrah si sulhul Hudaybiyah niya pagittipakan pagdarambuan wa siya kufar Quraisy duk Rasul sallallahu alaihi wasallam si sine-sine na puti ngahinang ininen bek katanulay ini pag pisahan dire na sina mga kalin na may siya kufar Quraisy na pagingakal may Quraisy na Makkahin di zaman iyan pinabuohan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sundalo 10,000 may commander ng painte si ini Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai umasik na si Makkah. Libut na ada Makkahin, nagani atau hinang de. Kareluhan siya kulang manamalan pa inte yan mga tusa sa Makkah kanan. Pag sa amiyaan paasik ni Rasul sallallahu alaihi wasallam
painne tinilawa ne. Si arara bi painne si panganal bi ine song hinang ko si kaamin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambung din khair. Ha painne. Bupain Rasul sallallahu alaihi wasallam simak kaduk kasawian binin sana. Niya na maghijrah pa ita Habasha. Niya maghijrah diretso pa ita Madinah kuas ilidina Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam jak maghijrah pa ita kasawian. Sabab ini paminsana Makkah sisiye. Sa'we ipisahiyan tabisara Makkahin. Kufar Makkahin. Khair ha pa ini. Duk niya tambah besaran akhun karim. Kung tinay kami mulia. Wag mo akhin karim. Duk anak kong tinay kami mulia. Nagaan niya, pagkasasikan ka man na masaniin. Nabang may hato maasap dili, nagaan niya males. Sa iya gana. Gaan niya, inaro men misaranin, idhabu fa antum tulaqa. Tahalaan kang ba yun eh? Ini kam, itu hor. Kaya niya pwede men makamulas ka, makapilig mo siya ka. Itu yang penting amban kasayo ini Rasulullah SAW duk pasensya Rasulullah SAW si umat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja duk takitenu o Muhammad in manusiain paasik si agama Allah Ta'ala magbaan-baan. Afwaja jamaat ini magbaan-baan. Na pupus yan paasik. Kemon ini apa ente Makkahin sa agama Islam. Itu bangsa iyan na kahantangnin paasak na inaahin dialem agama Allah Ta'ala magbaan-baan dumain ko ina zaman tag na sekret de paasek din pagibinsa na si alhasil so ngetek ka kontrata Rasulullah SAW so ngehat inambanan mo ini ini dunyahin duk tanda ne ini ayat ini pangakaiya pinana song pain ubus mian waktu lumaluhin tiya ne mian buak pagdakwalun yun paasik manusiain si agama Islam magbaan-baan siku itu tapit na pente inajalon qawaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Abdullah bin Abbas penafsiran nusabatin ayat ini saya endo. Bagi dikit-dikit pe Abdullah bin Abbas bagi si zamanian Khalifahin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini pun ada kayak ulama sahabatin. Sa Abdullah bin Abbas masih nedo ini pada sedikit-dikit pe. Terus dinilai wa na may kaulamaan malain penen ini sa inge pagmaanabi si surah ini nin pagmasinduhin gi katawhan ko na pagmasinduhin na kuya dumaana ini tampal ayat lay waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja paasik in manusiain dalam mian agama Allah Ta'ala pembaan-baan os dinilai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Abbas ini Abdullah bin Abbas ini tanda katapit ajal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabahu ko istil ga niya pagduruwe may kaulamaan sahabatin pasi Abdullah bin Abbas pagi asal niya at pangurong iyo Allah taala ilmu haji manamalan nuklalim pente manamalan ina ilmu tafsir. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. إن manusiain paasik dalam agama Allah Ta'ala magbaan-baan duk iyo ni luka in Makkahin para si kao fasabbih magtasbih kayo pamaid-mairan wastaghfir duk maku ni kayo kaampunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam maku kaampunan tu si itu pasalan pa ente bangoy sampai Rasulullah SAW dinak maku ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala buparahal inampun ne dehelu dusen nduk dambuli
Inilah ini dambua. Ini ada dambua sahabat. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sahabat lagi? Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadun minkumul jannah bi amali. Gay maka asek surga dambua amban kaam sabab inanmu. Gak maka asek surga amban kita bi. Pagtuipain na buwa, sahabat niyan, wala anta ya Rasulullah. Sampai ka o paano o Rasulullah? Paano Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ako paano. Sampai ako illa ayataghammadani Allahu birahmati malingkan bang isang kumati. Kinaasean ko Allah subhanahu wa ta'ala makasih surga. Harga mana man hati surgain. Bukan dunia pinaku si kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rin pinaku na si kita hindi. Si tauhid. Ini mag-ibadat do. Abu agak niya. Gay makajari sinakutuhan. Bang payante. Hangkan ga niya maka-asek surga sabab hinang na bisan pesain gay basag di mag sumba tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay maka-asek surga. Bang dumain sabab asi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kulang manamalan. Yung ko oksigen hadya hanggut no. Dalam daelew. Bang binayaran. Dalam hospital ko dalam daelew. 500,000. Bulanan. Gak akiyo pinakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kulang do pinakusi ka Allah ta'ala. Dia kiyo pasujud. Numbas iya. Dukmuhut pangandakan. Ni'mat pamayam no. Pakalain no. Palingan no. Inalaan pamayam nanti bisa sampai ke miliun iruman dia ke hatu baya. Nikmat pemulung Allah Subhanahu wa taala sekau subai in usal. Tujuh. Wastaghfir innahu kana tawwaba benna in Allah Subhanahu wa taala sangat ngampun sike mon ente pardusehan pagkain kita bi tap macam magduseng o setiap magduse sebagai ampun tuju Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan surah ini. Dan buat sahabat ini lewat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ini tagan dan kau apa ini be? Ranya sinku. Dia bukan maka ada. Ini apa yang Rasulullah SAW Tawalik qul huwallahu ahadin. Paano naway? Napain happy ang pain thuluthul Quran. Dambua bahagi ang ban sitelu in Quranin in 1/3 sul Quranin. Sul Quran pain qul huwallahu ahadin. Maknanya itu situ makajaran di pag-umsud anuhin Quran atau ayat in Quranin. Dukniya usud pag-umsud suratul Fatihah. Us tabalik no pain qul ya ayyuhal kafirun. Pain awal. Pain fihi rub'u al-Quran. Bagi 4 sebenarnya Al-Quran. Tabalik no pain suratul Nasarin. Pain awal. Nani ay isang pain bagi 4 sa bamban Quran. Ang tabasan suratul Nasar bitadde. Tabalik mo idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pain awal. Nayo sa pain bahagi 4 amban ini Al-Quran. Teman saya indrahu ini tafsir tanbi insyaallah taala simanayuin continue na isab di suratul Masad insyaallah subhanahu wa taala. Teman saya sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.